lobeti izzeteri akhunne algon men ramadan mahun hifi rodeya algon men kuri reyalu kama kiyevi kirtu qur'ana Allah ge matin hadan kon algon menge dutakum beru kuri zikuruge riti ibarataka heyo amaltan Allah ge hazratuga gabulu wi kamen nuwatanuwa kamen adi algon men nakasennenge emme muhimmo kamaki e amaltan Allah qabul kurevvo ekamattaka kendineli algon men dua kuranje e amaltahuge heyo faada algon men qur'ani Allah ge hazratuga ekan qabulu wevige ilmurin vidalu wefa wani amalu qabulu wikamuge hagigi maana algon men nan ingigen dani qiyamet duwahuga ekamuge jasa libigen da irwe ehen namuwes duniya matiga he amalu qabulu korvumuge bayen nishan taka alamatan hure ege terega emihage uluman hiyo badalu au Allah tabaraka wa taala ge dinan emihage samalukan iturwon heyo kankan bodak kurahivwon nuba kankama miha durwon heyo kankamuge terega gina wagutu miha heda kuran feshun kahala heyo kankama miha ge misrabu emburigen diumaki ei emiha kula heyo kantatta qabulu wi kamuge alamatike lobeti izzeteri akhunne mifada heyo duwastaken algon menna wakivegen da hiduga mifada azum taken algon men kandala heyo amaluge matiga demitibum masake kuranje lobeti izzeteri akhunne algon men nan Allah tabaraka wa taala mi heyo musumuga heyo amalu kurmuge nasibu minwar koddevima ekaman algon men shukuru veri wanje ekama meduga boda vegane fahuru verimu maki ei ekkamenno ei muslima kan ekashigen wa kamenno heyo kame kurmuge fursatu libifawani nuwata noba kamakun duruwumuge fursatu libifawani ei hama Allah tabaraka wa taala ge fadlu wanta verikamu algon men kiya zikurtahuge terega bakiyamu la hawla wala quwwata illa billah maane ki heyo kame kurum ves adi noba kamakun salam evum ves wani Allah ge izuna fula ekuge